inden vi gør det, så vil jeg gerne lige vise jer en anden ting, og det er K.C. Andersens gamle hus. Faktisk det første hus, han boede i, da han flyttede til København i en alder af 14 år på egen hånd fra Odense. Og det var jo fordi, han havde en lille drøm om at blive en balletdanser, og heldigvis så var han så rigtig dårlig til ballet, og det var ligesom det, som ledte ham på vejen til at blive den eventyrskribent, som vi alle sammen værdsætter og elsker. Jeg skal nok lige pointere, når huset kommer, man skal lige være lidt hurtig og fange med, jeg skal nok se. We're now on our way back into Nyhavn. It's another stopping point on our route, and that means that some of you will have to get off now, and some of you can stay. Before we stop though, I just have one thing I'd like to show you, and that is the former house of H.C. Andersen. And this is the man who wrote The Little Mermaid and The Ugly Duckling and a number of other well-known fairy tales. It's the house you see here now on your right, number 67, the white and narrow house. Hos Andersens gamle hus er på højre side. Nu er det hvide, nummer 67, meget smalle hus især. That was actually the first house H.C. Andersen lived in when he moved to Copenhagen at the age of 14 on his own from a different part of Denmark to become a ballet dancer. Fortunately for us though, he really was not good at ballet and they wouldn't allow him into the ballet school, and that really led him on the path to become the writer that we all cherish and love. But we're now pretty far back into Nyhavn, and that does unfortunately mark the end of our journey together for some of us. And I'd just like to seize this opportunity to thank you all for coming and thank you for the attention. I hope you enjoyed the tour. Then I of course hope to see all of you back here some other time. Thank you. Those of you who didn't get on here, you're the ones who just got on at the church, you of course just stay seated and then we'll continue shortly. Ja, som sagt, så er vi ved at være godt inde i Nyhavn nu, og det markerer desværre slutningen på vores rejse sammen for nogle af jer her på båden. Inden vi stopper helt, så vil jeg bare gerne lige have lov til at gribe chancen og sige tusind tak, fordi I tog med, og tak for opmærksomheden. Jeg håber, I har nydt turen, og så håber jeg selvfølgelig at se jer tilbage her på Grenaa en anden gang. Jeg vil selvfølgelig lige understrege til de af jer, som lige er stået på ved kirken. I bliver selvfølgelig bare siddende, og så fortsætter vi turen i løbet af 10-15 minutter. Tak.